Arene Kagina Oruguuto ekitongole ky'ebyenguuto ekya yunura nagira ngu abantu nibakira kuremesa gavumenti okora ebyenguuto omu mataka gaabo ekyashabire abatuura ba Rukungiri na Kanungu okureba ngu bagumizamu batarikuteganisa emirimo eriyo neekorwa aha ruguuto oru ngu kandi abatakakisirwe nibaza kutunga sente zaabo. Tubanza twasotinga ebintu ebi byona nawe twabire ntukore byita kushashura abantu we contractor atakatandikira konka abo ebintu ebyo kw'abana bari mu koti bikerereza n'emirimo ya gavumenti bikerereza contractor kandi we tine cyarukufera. Kagina ayongere yagira ngu enguuto egi ekyerirwe kwa konka omu kwa mushanje omwaka ogu neza kuba yahwire twatandika emyaka 3 ninga nehwire kandi ruriko nibasa kuba nko mu kwa mushanju naro mu kwa munana injango mu kwa munana ntubasa butakikayo twenda muturiheze handing over to the district authorities. Stephen Nsubuga RDC wa Rukungiri hamwe na Geoffrey Cyomukama chairman w'entebe ya katana bwa Rukungiri barabwira abantu abari kwiba ebintu byo kukozesa aha ruguuto oru okurekeraho ngo ahabwo ku bantu baza kwatwa. Twashaba abayunura bije batutera mu za hampusi bwo kuba uruguuto za korasi ukuze kongera kukanya na za accident ukuze kongera kukanya. Enguuto egi eine kilomita 58 n'ekicweka kandi neza kumaraho esente ziri kurenga muri biliyoni 200. Amakuru agagashakwa Dana Basibye.